Pak Irwandi sudah tiba. Kita melihat di sana. Kita melihat Ibu Stefi Burase. Wartawan. Kalau nggak mau jangan, biar aja. Sudah. Awak koordinator mato segalanya tak boleh juga. Kalau mamanya dulu boleh. Media tolong jangan diliput. Keriuhan terjadi saat Ibu Stefi Burase keluar dari terlebih dahulu. Ini masalah keluarga, kita jangan diliput ataupun kita diam aja dulu. Jangan ribut. Maju. Jangan diliput. Melukan. Kita mau melukan. Ya, tekan Bang Damisen. Pena Aceh Singkil berhadir. Anak ilang motor ni, arung rumpuk ni. Tenang ya. Dan di luar tu. Dia anak ibu motor ni. Wartawan, buka jalan dulu wartawan. Wartawan ke sana dulu, wartawan ke belakang. Oke, wartawan kita kasih kesempatan. Wartawan dulu, wartawan ke belakang dulu. Wartawan ke jalan dulu.
Ikut dai. Betulah pintu. Awak tahu nam lengo pakai apa? Nam lengo pakai apa? Mundur dai. Aci mundur dai, mundur. Mandu bilai ha. Latihan apa deh? Melangkayu daripada keriuhan sangat terlihat menyambut kedatangan sang ketua PNA. Di sana juga kita melihat ada Bupati Aceh Selatan Tengku Amran yang hadir.